Vanoi gam tina kuki chate hozo se na bon chawin ni thapha tolbol ni simsom ni legup Sunday ni khuin jong ni thlathu su ngai ki hiti thuso ngai taw hiti zanima sa January ni simsom ni leli ni khuchen Chandil district Chapika rong police station hupsung gam ngai le phaijang vela hwa konin security force on Galmanchah phabe manamando uvi Galmanchah amat do ho chu 9mm pistol khat 9mm mei chang thum pumpi khat IED explosive bomb sim 2 kg khat vela gi khat hand grenade ni MTK somli lego detonator ni bulletproof plate khat le bulletproof helmet khat hi chule security force on Bishnupur district ningtho khong ward number 7 akonin galwon phabe manamando win chuchi galwon amat do ho chu MT cartridge nga wireless set ni set charger ni le sipai uniform phabe manamando v skill security force on Kakching district Waikhong police station hupsung thongjau mamang singvel akonin Galmanchah Tamtah anamando v Galmanchah amado hochu 303 modified sniper rifle khat airgun khat number 36 hand grenade thum detonator ni meichang som leli AK meichang an kikap do sa MTK somni insert rifle magazine khat carbine magazine ni tube launching ni le Galmanchah adang Tamtah azong anamando v Sule zani January ni simsom ni lengani khuchun security force on Imphal West District Lamphil Police Station hupsung Langol type 2 akonin Meitei terrorist Pripak Pro a active cadre mini Meitei terrorist S Rishi Kumar le terrorist L ngan thoiba namanda uvin chuchi terrorist ni akon chun .32 pistol ni le magazine ni meichang sanga pistol parts phabeb demand letter nga mobile handset group le gari 4-wheeler khat an mando v chukil security force on new dampi munjang khusunga ex serviceman khat hinga sumle pai dongle akal song SOO group akona United Comrem Revolutionary Army UKRA cadre thangreng songkom kumsom lilenga le L Washington kom kumsom lile ni velmi khatcho zanhi Saturday ni khutsun an mando v Henberin singin tuni ko Republic Day kingon ki manna holim na chun state sunga chamnale mo na omna dingle gamsung kelo hila umsa ding hi ibon chawa imo pu nau khat hi tin phongdo e Manipur gamsung achi sa main sim thum sangli le somni le thum ni kho gale tul an ki pat nung jengin jong gamsung sim phat na dinga na to ho aki chi la pi jing 18 biren singin phongdo e Tamil Nadu State Capital Chennai Khupi sunga phalnabeya nathu ol na lo chang ho painkiller tamta anzo do le singat khumi wunglia ching Rebecca kumsom thum velnu mai khatcho police on an manuvetin NDTV Thusoh chun hin so do vi amhanu chu lo chang tablet sangel le zakhat to paisa dangka sang le zagup le som nga to an mat thau hi chuchi nathu ol na lo chang chu tapentadol hydrochloride tablet hi Bunglia chingin chuchi lo chang ho chu online an cho a Chennai Khupi suan zo ji hidanin police on phungdo vi police on amanu su kora an din sa uvin korin lokaba koiding in thu an petan police on chuchi case a khol chilna anei jing layu hi US government in Gamdang mi ho ki thu pina ki peta loading Israel le Egypt ho military lampanga ki thu pina tailo Adang ho zo si kipita loading hi vetia apun do nungchun Ukraine President Volodymyr Zelensky in thupo na hinbolin United States in Ukraine te sipai galvon ho Galmanchah api ho chu pezom jing na lai vetin Ukraine President Zelensky in phungdo e Ukraine in galbol na amancha o galvon ho zakhatla somli 40% hi United States akona anmuzing o hin US President Donald Trump in Russia Ukraine gal su samding agojing to khilanin ki ho chamna masange ya gampheng linta atopa te dinggo nein Russia sipai ho le Ukraine sipai ho galmun la ho in nasata in ankido jingu vi Israel le Hamas tingui mi hon ceasefire agreement him kham sign abol nungu vin Israel in Hamas so chunga alung phatmo nau thu ho phungdo jingu vin Hamas tingui mi hon kinop tu na ho bangte in chon po vetin thimo chanwin sutia selisa anei jingu tokhlan chun Israel le Hamas tingui mi ho ki ka ki he thim tu lo na ho asang hle jingi Hamas tingui mi hon Israel government to kinop tu na anabolu chu ni veizen apal ke ohitadanin Israelian phungdo win
zani Saturday ni kho Hamas ting noi mi hon a hla do ding wa na kinup to na saw arbele hut kitinu chu mi hla ma hin amanu chu Hamas ting noi mi hon a hin hla do povin Israel sipaya pang Hamas ting noi mi hon an mat ho mi li zo a hin hla do ve Hamas ting noi mi hon nu me sipai amat ho ola a hin hla do dio mi hlam nu me ho zo a hin hla do masat diu wa na kinup to hiu ve Hamas ting noi mi hon kinup to na an bolu chu hi chi a hin apal ki ovin chule Israel mi mat ho din mun a chi a hino ki chi ta apon do na ding wa kinup to na an bolu chu Hamas ting noi mi hon apong do hi la yu ve Hamas ting noi mi ho Israel government to kinup to na bang ta asa lo lo zi uvin Israel sipai hon Gaza Strip gam mi ho noilang Gaza Strip gam sunga ko na chunglang Gaza Strip gam sunga ki hlo do ding go ho chu an kha ta ve arbele hut chu Hamas ting noi mi ho khuna tang a hipon ke ho khuna hitin Palestine ting noi mi group adang khat Palestinian Islamic Jihad PIJ lamkai khatin phong do in amanu jong chu anakinup tu naw bang ta a hin hla do ding hidanin Palestinian Islamic Jihad lamkai pa chun CNN Thusoh mi ho masang an phong do e Israel le Hamas ting noi mi ho ki ka ceasefire bol do na ding chun thasom le thanga an sulu du ven a hin la hi chi ceasefire agreement jong hi si sot zo le kilom pui Israel government in bom pound sang ni agi ho an so sa ho chu US President Joe Biden government in an khapi o hin chu chi ga na ki bol chu US President tha Donald Trump in anala do otan Donald Trump in seina Israelin bom manding sumle pa api sau hitan Israelin chu chi bom ho chu amu ding wa lom hitin Donald Trump in phung do e Gaza Strip gam sunga ko na gale tolji a galzam ho Palestine mi ho chu Jordan Egypt le Arab Gamdang hon agam sungu wa azam lu dio apal pi jing na dio vin Donald Trump in an het sa tai Egypt in Palestine galzam ho agam sungu wa alut sa na ding vin Donald Trump in a het sa in chule Jordan in agam sungu wa Gaza mi ho Palestine mi galzam ho alut sa anaw chunga Donald Trump in Jordan chunga pa cha na sang ta an pe Gaza Strip gam sunga gale tol anum jing jing na hi to khilon chun Gaza Strip gam sung mi ho agam mi ho tam zo hi Egypt Jordan le Arab Gamdang ho aki chun lut phot diu chu US President Donald Trump in adei sa hi US President Donald Trump in seina Gaza Strip gam sung hi aki chai su hil hitan suti ji chun Arab Gamdang hon agam sung ho wa Gaza mi tham ho in sa pi wa pha chom khat lungmung sela chen sa diu chu kadai hi tin Donald Trump in aphung do e US President Donald Trump in Egypt gam sunga chun luding agot Gaza Strip mi ho chu mi him laksom lenga to bang hi win adang si chu Jordan gam sunga chun luding agot hidanin aphung do in chu chi ato gun chu Israelian pha an sa hle jing vi zani Saturday ni khu chun Israelian Palestine mi ho Israel gam sunga sungkula a hen ho mi zani an hla do win Hamas ting lui mi hon zong Israel mi amat ho nu mei mi li an hla do ve United Nations Agency khat Gaza Strip gam sunga Palestine galzam ho ki thu pina pan lajing dana an ki sei ho UNRWA ki United Nations Relief and Work Agency hon Hamas ting lui mi ho to so do vetia Israel government in agel zeuvin Jerusalem ma UNRWA office cho ong hlungding January ni sim som thum masangeya na khadiu hitaitin Israel government in thu an pitaw ve United Nations Agency khat UNRWA khon Israel gam sunga na to diu chu Israel in apal pi lo hitai Gaza Strip gam sung le West Bank gam sunga UNRWA khon na to ding nom hle zong leo Israel government in Gaza Strip le West Bank gam sunga lu theina ding UNRWA kho chu phalna apelo wa hi le UNRWA kho alut na diu alam pi om ta lo zin UNRWA in anato anga ate diu nga hitai tin Thusoh ki mu chun phung do e Gaza Strip hi Israelin leichung tuichunga to phau hitan Egypt gam gi Philadelphia corridor zong chu Israel sipai hon ato pha jing o hita thulona apumpia Israel khut noya hitai Israelin seina wa Gaza Strip gam sunga natong UNRWA staff hol a mi zakhat la mi som ho 10% ho hi Hamas ting noi mi ho to ki gui zop na ningen hi vetin aphung do vi UNRWA hi Palestine galzam ho ki thu pina dinga ki sim do hin Gaza Strip West Bank Jordan Lebanon le Syria gam sunga Palestine mi ho ki thu pina na to jingo hi Israel government ho hi Hamas ting noi mi ho to ki do masang pe awa ki patchun
hichi UNRWA ho chunga hi analung dam lo hi taw vi Israel vai po hol UNRWA ho kyo diu zong Israel dan le mol ki sim sa hon aphalpon Israel government in Israel lam kai ho to UNRWA ho akyo diu zong aphalawu hi Gaza Strip gom sungam UNRWA ho amun pi ho a headquarter ho le UNRWA school ho chule UNRWA ho namun leikunoi la ho chu Hamas ni mi hon kisel na mun pia ne yo hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu criminal trial kibol na a Jerusalem District Court in nithum sung kizoma jingka lam nidan kuwa kipat ni thalam nidan lichan achung thu tanding ti athupi api ocho Prime Minister Ukilpan korange na pelurin nithum sung hilovin Prime Minister Benjamin Netanyahu ta asa damon hozein nikhat bo hi hentin nge na peludin ahila Jerusalem Court in an phalpi povin ani khu asu hlom pi povin ani dan an su hlom pi uvin ni thalam ni dan li chan achung thu seidinga an koi chu ni dan ni an su hlom pi uvin ni thalam ni dan ni chan hidingin an het sa taw vi Thusoh chan hin ki chai tai Thusoh ngai ho zo sin a bon chawin mangpha